mar actually file harassment in much DMs níos luí aniu margheallgro má ag dul cluichí Bohs agus nachró mar dul cluichí duine and I'm like glad ní féidir lom cos níl car agam. Aontas as a ghfuil tú fáil harassment. Mar is ceart. Tá sé tiltte agat. Onkurt. An ráis The Bohs jersey. na Bohs Ná gus go go tú dul clí Bohs in é seo. an ráis díra a bhfuirma was ní bheith Jim sásta as in Jim McGuinness. Cos is a gym seo tá mis cinna in díhín food freshen bheith I tús takeíocht go na Bohs. I bhfuil na Bohs ri go gar sin go haach. Aber in cefágin tús take go na Bohs. Is it me go jerseys as acu? So Gallagher like na hipsters na lads cool and what clia hín tar takeíocht den ball. an fear go my lance Bohs ná mar ggóil cara agamsa agus chur mar car text and being like so bet you'd lance the Bohsnish and fuckle dirchan that to be a Bohser like a Bohs poser be like to gar mar sin agus yes such an quick blian honeynish agus tá dul hig we goji show agus we season ticket zan like I'm locked in like it's actually that's a really nair hit.